Чувашин рейгибинде ширинвеші, егибинде ширинбілікміш жылзынже Федерация пулыжы узыгурза созырзыне, сывлыхенжен хавжаға жазыне реабилитация иртерес жевайлатма балыртна. Шак телевзіне пурнышлама шыржывғыснынжен 1 миллион теңге уйырна. Сузурзин тер тязапне шамалада стелевбе реабилитация центринже сывлыха шереплетме пургенлен мазем дузабаны. Галина Иванован херре Наталья ку реабилитация центринже тәрлі хынықтарузен бурнышлама блужаган тренажерзенбе сывлыхне шереплетме час-чазах кезе жүрет. Хальден жахадырзене келеде зегайма буладекен. Кухы баравыл пиде савынза ежынны республикара тара илмелі хадырзене вундоғыр пунктран вғытлыға илме майбур. Пәлдір ик шырытла жин шакшымылық паузу гурма булдарыны. Куна елдесит, кунда бидену маяча, медицины, да реабилитации, социальной, педагогика, янезембе, реабилитация и леща. Кунгу шинже, шарвуна ача, тухма булдарач акцентар урла. Шав шутра утмалача кандарла шурегензем, алача стационарда вырдаща. Келеткене түрлетсе дыратма бұлдараган хадер, ардос тумне, велотренажер, күмет адағыты технику баузу гураяшы. Сагур жылды Ярослав икемі жырне шак аппаратсенбе хойне дәріслет. Реабилитация центрінже шене сиплев мелезене худайыр зақтырашы. Курок терапия кунда бур бирен, курок отварезембе сиплет бір, емелзембе де сиплет бір, ажазем активыла жүрежінде. Нейр курстегеннивал шене медь, шутлан задарать, шене ябала. Позырынчы кымыла шаклеген мелземде кунда шеделеклех. Аутизма тупсабалырдаган техника дабур. Республика Гларом Валерий, Гена Кубайкина, Милена Алексеева, Юрий Марков.